Yes, sinongera kubahereza ikaze nk'ibisanzwe. Turagarutse nanone ni amakuru agezweho, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa ntabwo ari njye njyenyine muri studio za Mba TV Rwanda, kubera ko ndi kumwe n'umunyamakuru wa Mba TV Rwanda, Bwana Janti, nguha ikaze. Urakoze cyane Antoine kumpereza ikaze. Yego, ni byinshi cyane rero Bwana Janti bituzanye muri studio kugira ngo turusheho kugenda tubwira abantu ukuntu ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Gusa ntabwo ibintu byoroshye, kubera ko Bwana Janti, hano warikari twamaze kumenya amakuru, ndetse kandi twamaze no kubona amwe mu mashusho ateye ubwoba, namwe mu mavideo ndetse n'amafoto ari kugaragaza bamwe mu basirikare b'igihugu cy'Ububiligi barimo baratonda umurongo munini cyane, ndetse n'ibikoresho byabo biremereye cyane. Ni bimwe mu ibikoresho birimo birajyanwa hano za warikari. Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuganiraho, ndetse tugiye no gutotora akantu ku kandi. Ndetse kandi Bwana Janti, turaza kujya aho bita Masisi, ikintu cyitwa imirwano iremereye cyane. Ni imwe mu mirwano navuga yuko yagoye umutwe wa M23. Mu makuru yacu kandi agezweho, tugomba no kuza kujya hano za Rubero, kubera ko hano za Rubero, nyuma yuko igisirikare cy'Ubugande, ndavuga UPDF, kivuye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta, ubwo ndimo ndavuga FARDC, M23 intare za Sarambwe zamaze kwegera bikomeye cyane iyi centre ya Rubero. Ibi ngibi bigashimangira yuko imirwano igiye kubura ku buryo buremereye cyane. Ni nyuma y'imyiteguro ikomeye cyane yakomeje kugaragara ahangaha za Rubero. Ndetse kandi turajya no mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma Bwana Janti, tunahahera ku buryo bukomeye cyane. Mbere yuko tujya kuri aba basirikare, ubwo ndavuga FARDC, ubwo ndavuga abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi, ndetse n'ibikoresho byabo birimo birarundwa ku buryo bukomeye cyane ahangaha za warikari. Wabonye yuko ahangaha mu mujyi wa Goma ikintu cyitwa banke yongeye gufungura ku mugaragaro. Yego, banke yitwa banke ya Kivu yafunguye ku mugaragaro. Mu by'ukuri ni nyuma y'uko abaturage bari bamaze igihe bavuga yuko banke bakoreshaga zimwe zafunze, harimo iza Equity ndetse n'izindi banke zakoreraga ku butaka bwa Kongo. Ibi ngibi bikagaragara nk'ikibazo gikomeye cyane, mu buryo abaturage baburaga uko babika amafaranga yabo. Hanyuma haza igitekerezo cy'uko bagiye gufungura banke ya Kivu kugira ngo abaturage batangire kubitsa no kubyikuza mu buryo bwizewe, no mu rwego rwo kwirinda abajura batera abaturage nijoro bashaka kubanyaga utwabo. Yego, iyi banke rero ikaba yamaze gufungura ku mugaragaro. Ubu tuvugana rwose abanyekongo bakaba batangiye kuyigana. Ubwo ndimo ndavuga babandi n'ubundi basanzwe bafite ubucuruzi buremereye cyane, ubwo ndavuga ubucuruzi bukomeye cyane. Bamwe muri abo bacuruzi rero bari bamaze kugorwa bikomeye cyane n'uburyo bazajya babika amafaranga yabo. Bwana Janti, twagiye warikari, wabonye yuko ikintu cyitwa FARDC, ikintu cyitwa ingabo z'igihugu cy'Ububiligi, barimo barirunda hano za warikari ku bwinshi. Yego, ni nyuma y'uko M23 yikuye warikare hanyuma ikajya mu nkengero zayo. Hakomeje kugaragara Ababiligi ndetse na FARDC bakomeje kurunda ibitwaro bikomeye cyane mu rwego rwo kurwanya M23. Gusa nanone amakuru dukura ku bantu bacu bari hariya nuko mu by'ukuri M23 ngo itari kure cyane y'aho ngaho warikare muri centre, iri mu nkengero ndetse yanabazengurutse. Ahangaha ni mu rwego rwo kugira ngo babashe gukomeza agahenge katanzwe, no mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri barebe ko hari igisubizo kizava mu nzira ya diplomasi. Ariko byagaragaye yuko mu by'ukuri habayeho kwitegura ku mpande zombi, ngo ari FARDC ikomeje kurunda abasirikare benshi cyane n'ibitwaro ifatanyije n'abasirikare b'Ababiligi. Ariko nanone ngo M23 nayo ngo ntiyicaye ubusa bwana munyamakuru. Yego, M23 nyuma yo kumenya amakuru ndetse no kubona amafoto, kubera ko n'amashusho barayabona bari abasirikare, amwe mu makuru baba bakura kuri ba maneko babo, ubwo ndavuga intasi zabo n'ubundi ziba zisanzwe ziranga za warikari. Nyuma yuko bamenyeshejwe ibijyanye n'ibi bitwaro ndetse n'abo basirikare bakomeje kwirunda hariya za warikari, mu makuru twamaze kumenya ndetse nk'uko wari umaze kubivuga dukesha imboni za Mba TV Rwanda, nuko M23 nayo yahise igota bikomeye cyane iyi warikari. Ibi ngibi bikaba biri gushimangira yuko ikintu cyitwa imirwano cyangwa ikintu cyitwa intambara gishobora kuza kurota ku buryo bukomeye cyane, nyuma yuko M23
yakongera gukozanyaho na FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Gusa bwana Gentil, nubwo M23 yamaze kugota bikomeye cyane iyi Walikale, urabona yuko ikintu bita FARDC ndetse n'ikintu cyitwa abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi, navuga yuko aribo bagiye kwica ibijyanye n'aka gahenge, nyuma yuko M23 yari yabashije gusubira inyuma kugira ngo mu by'ukuri ibijyanye n'ibiganiro biri kubera Katari kugira ngo bigende neza, ariko urabona yuko FARDC ikomeje kwica ibijyanye n'aka gahenge. Si ubwa mbere si n'ubwa kabiri FARDC ikunze guprofitira mu bijyanye n'agahenge, hanyuma ikisuganya ku buryo bukomeye cyane kugira ngo itere umutwe wa M23. Ariko nanone mu makuru turimo turabona, mu makuru aturuka hariya nuko ku mpande zombi abasirikare bongerewe, yaba M23 yongeye abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi hafi n'inkengero za Walikale, ari nako FARDC nayo ikomeje kubikora hamwe n'Ababiligi. Igisigaye nuko mu by'ukuri hakwitegwa intambara ikomeye cyane mu gihe agahenge katagira icyo kageraho, kubera ko impamvu z'agahenge ni ibiganiro birimo biraba mu rwego rwo guhuza M23 ndetse na FARDC, ngo mu gihe cyose nta kintu kizima cyaba kivuyemo, imirwano ngo yavuga kakahava. Yego, gusa andi makuru mu by'ukuri dukura ku mboni zacu nuko rwose byanze bikunze yaba M23 ndetse no ku ruhande rwa leta bashobora gukozanyaho imbere yuko ibi biganiro biba. Ni bimwe mu biganiro navuga yuko bitegerejwe ku itariki 9. Mu makuru kandi yandi dufite bwana Gentil, nuko ngo abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi ndetse na FARDC ngo bashaka kurinda ibijyanye na biriya birombe, dore yuko hano Walikale ari kamwe mu gace mu by'ukuri gacukurwamo amwe mu mabuye navuga yuko akenerwa n'ibihugu by'Uburayi cyane, namwe mu mabuye akorwamo ibyogajuru, namwe mu mabuye mu by'ukuri akorwamo ibisasu biremereye. Bityo rero FARDC ndetse n'igisirikare cy'Ububiligi bakaba bashaka gukora iyo bwabwa kugira ngo nibemere yuko M23 yasubira muri aka gace ka Walikale, ndetse kandi bakaba barashaka gukubita M23 bitewe nuko bamaze nabo kumenya yuko M23 nayo ikambitse aho hafi. Bityo rero bakaba bakomeje kwitegura kugira ngo barebe yuko bayisunika ikajya mu birometero byinshi. Mu makuru yandi kandi agezweho bwana Gentil, reka tujyangaza Rubero na Rubero, ikintu cyitwa imirwano. Rubero wabonye yuko nyuma yuko igisirikare cy'Ubugande kivuye hagati ya M23 ndetse na FARDC, ikintu cyitwa naho umwiteguro uremereye cyane, ikintu cyitwa imirwano iremereye cyane kirimo kiravugwa yuko isaha ku isaha dushobora kuza kumva tukumva isasu riremereye cyane, tukumva bimwe mu bitwaro biremereye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta cya FARDC, dore yuko ari nacyo gisanzwe n'ubundi kigenzura iyi santere ya Rubero. Ariko M23 mu by'ukuri mu makuru twamaze kumenya nuko nyuma yuko igisirikare cy'Ubugande kivuye hagati y'impande zombi, M23 yamaze gusatira bikomeye cyane santere ya Rubero. Yego, niko bimeze. M23 na FARDC barimo bararebana ayingwe hariya mu gace ka Rubero. Ni nyuma yuko mu by'ukuri impande zombi zigaragaje ubushake bwo gukomeza kurwana, ariko by'umwihariko cyane FARDC. Hanyuma Ubugande buravuga buti reka dukuremo akacu karenge, kubera ko abanyekongo ubwabo badashaka kumvikana, bashaka kurwana. Uku kugaragaza yuko mu by'ukuri bakeneye kurwana byatumye igisirikare cy'Ubugande UPDF kivamo kigera kure cyane, kiravuga kiti niba mushaka kwesurana mu by'ukuri ni mwesurane. Nukuvuga ngo ikibuga gisigaye gihari hagati ya M23 ndetse na FARDC kugira ngo mu by'ukuri umugabo aze guhashya undi hagire uhasigara. Navuga yuko bwana Gentil, FARDC si rimwe si kabiri mu by'ukuri tubona ishaka guprovoka M23. Navuga yuko kuva igisirikare cy'Ubugande kivuyemo hagati, icyo tugomba kwitega ari ikintu cyitwa imirwano ikomeye cyane, dore yuko n'amakuru ari kuvuga yuko M23 rwose
itari no mu birometero bitatu uvuye ahangaha muri santere ya Rubero. Ibi ngibi bigashimangira yuko rwose ikintu cyitwa imirwano ndetse no guhagarika akarengane kakorerwaga abaturage batuye hariya za Rubero, M23 isaha ku isaha iraza kubihagarika. Mu makuru yandi kandi agezweho, reka tujye kuri iyi mirwano. Nimwe mu mirwano navuga yuko iremereye cyane, ni imirwano yabereye ahangaha za Masisi, imwe mu mirwano navuga yuko yanagoye umutwe wa M23. Ni imirwano imaze iminsi mikeya itangiriye ahitwa Nyiragongo. Ahangaha hoherejwe umudepite witwa Ndayishimiye wagiye kuzura akaboze, hanyuma ahitamo kujya gufasha FARDC ndetse n'abazarendo no kubabwira yuko bagomba gutera M23, bityo rero ngo bakigarurira uduce tugiye dutandukanye turimo ibirombe by'amabuye. Iyi ntambara rero yarakomeje iragenda irenga hitwa za Gasenyi. Ubu ngubu ngo imirwano irakomeye cyane mu gace ka Ruki. M23 yaje kugorwa bikomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC ndetse na wazarendo, ariko kandi tutanibagiwe FDLR. Gusa mu makuru twamaze kumenya nuko M23 yamaze gukubita bikomeye cyane FARDC, ikaba yanamaze gufata iyi santere ya Ruki. Amakuru dukesha imboni zacu nuko arimo aravuga yuko kugeza ubu ngubu M23 ariyo irimo iragenzura iyi santere ya Ruki. Bwana Janti, dusa nkaho dusoza, reka twirukanyire Minembwe. Ikintu cyitwa ibitero biremereye cyane, ikintu cyitwa bimwe rwose mu bitwaro biremereye cyane birimo birajyanwa hariya za Minembwe, ari nako kandi birimo birahitana abaturage bahariya Minembwe. Nimwe mu mirwano navuga yuko kugeza n'aya masaha, nimwe mu mirwano yatangiye mu gitondo, ariko na n'ubu mvuganye n'imboni za Mba TV Rwanda zitubwira yuko kugeza n'aya masaha ikintu cyitwa imirwano kikirimo hariya za Minembwe. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hariya za Minembwe, nyuma yuko rwose ikintu cyitwa mayimayi, ikintu cyitwa ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ikintu cyitwa FDLR bakomeje kugaba ibitero ku baturage. Wibagiwe FARDC nk'umufatanyabikorwa wabo, mu by'ukuri aba bose bihurije hamwe batera Minembwe nyuma y'igihe kirekire. Mu by'ukuri Minembwe yarafashwe na Twirwaneho M23 AFC. Ibi ngibi rero birashimangira intambara ikomeye cyane hagati y'uyu mutwe wa AFC ifatanyije na Twirwaneho ndetse na M23. Bakomeje kwihagararaho cyane mu rwego rwo kurwanya abawazarendo, abamayimayi, abarundi, FDLR ndetse na FARDC. Ngo ni imirwano mu by'ukuri ikomeje, ariko nanone FARDC ikomeje gutsindwa ku buryo bukomeye cyane. Yego, amwe mu makuru dukesha imboni zacu, nkuko mu by'ukuri dukomeza kugenda dukesha amwe mu makuru agiye atandukanye, zimwe muri suruse zacu, ubwo ndavuga bamwe mu bantu baduha amakuru. Kugeza amagingo ya M23 FC ndetse na Twirwaneho bakaba bari guhangana ku buryo bukomeye cyane, ari nako kandi bari gushyira umuriro ku buryo buremereye cyane kuri abo barwanyi bose, cyangwa kuri iyi koalisiyo yose. Iyi ngiyi n'ubundi yazirutse igaba ibitero hariya mu bice bigiye bitandukanye hariya za Minembwe. Bwana Janti, reka dusoreze ibijyanye n'amakuru yacu yaragezweho ahangaha, ndetse kandi dukomeze no gutohoza ibindi bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Kongo. Nibyo, ntabwo twasoza nanone tudashimiye abakunzi bacu, ariko nanone tutababwiye ngo abatarakora subscribe nibayikore, ndetse n'abashaka kuduha ibitekerezo barebe muri ako ka ad bajye batwandikira, ubundi baduhe ibitekerezo byubaka umuryango mugari wa Mba TV Rwanda.